Tunlaiin Mizoram mau tam ami ṭhing tam vangin Sazu puang ko tam tak pon boy hle ami huan thai bu le bal te po en sa ti te po kan ria hemi den chen hianin hemi Sazu hianin mihringah hian na tam takhi min thlena then chu direct taka min thlen te ani then ro indirect taka min thlen te po om boka chu ngala zual te chu tuntuma hian kan soidon ani ama saberin leptospirosis anti hi bacteria leptospira anti wangalo om yani hemi Sazu an ek nate an zun nate khami leite mo tuite le thil ei tur anga te yan an chi pia khan ami leptospirosis kan ti da nei kan nei thin ani atlaw pui thu in khosik te votia khu te ti kholna luak te thinlian te oma in anasa chuanin ami kal chiat na te le thin chiat te pokha a thlen thei ni atla pui tu in hei tuilen na hmun tianga te hianin leptospirosis an ti hi hom du bacteria ni wangin hei chu antibiotic chak tak te po ngai thin tla pui tu in doxycycline ang ji te po man theiang hantavirus pulmonary syndrome HPS anti hi hantavirus wangalo omani hi Sazu ek te an zun te le hei an bu tiang vela tang te yang bo ruak ka leng ka tiang kan lo hip lu aṭanga kan nei ani tabi bo ruak ka kan hip lu virus ani wangin atlang pui tuin kha covid kan ria covid na sa ang khanin athok lang puya hemi thoha te khu ka tiang hrang ka tiang kha kan nei thei ani pathumna chon plague kan ti hi hripui bacteria ania Yersinia pestis anti hami ahrik ning hi atlang pui thu in khami Sazu ena miase atang khanin tiang ka kan kai thina bubonic plague ten ti hemi kan thalbe hrang te lo wung waka chon hei ba ka septicemia kan ti thisen infection tasapung pui infection omne meng chu heng ba ka pneumonia ten te pokha a thlen theia hei tun ma history kan en chuanin thi puk da thlen thin pandemic an ti te le endemic pandemic an ti black death an ti te pokha plague ka tiang an ti hi ni ayan kol na hi antibiotic ani tlang pui red bite fever an ti hi streptobacillus moniliformis an ti asia chuan spirilium minus an ti boka hi po hi Sazu ina se atang te hamna atang te tianga achil tianga atang ten kat kai tlang pui khosik te luak te hei vun thak vual pan te ti khol na ru chuk tu na tiang te kha athlen tlang pui thina li salmonellosis an ti hi salmonella hemi typhoid kan tiang hi ni hemi Sazu ek nge na in chia pia tui kan in palte le eitur thiang hlim lo te ka tianga tang te khan kan kai tlang puya salmonella typhoid te chu ko thalo te pumna te khosik te taksana tiang te kha athlen thin salmonella hami typhoid tam do hi chu ceftriaxone injection te emo tiang antibiotic then khat cephalosporin tiang te ka an mang tlang puya chuan lymphocytic choriomeningitis anti hi arenavirus bangalo amani hei po hi Sazu zuna tangte an ek le chil le an bonei na tangte khatinga tanga kai kha ani tlang puya virus ani wangin hei flu influenza kan tiang te khanin ang te khana lo lang chhuah hemi thuak vung anti te tiang te pokha a thlen thei ani tularemia anti hei bacteria ani Francisella tularensis hei po hi an se atang te le hemi Sazu bom tu tu hrik nge ka tiang ui hli ti atang te po khana kai theia khosik te vun pan le bol hemi thal be vung ka tiang te kha a thlen thei eosinophilic meningitis anti boka red lung worm anti boka
hei hi emi Sazu and ek khum te mayang thai na te hei hel ag tiang kan wang te khan kan kai theia luna te hei meningitis ani wangin ngong khong le thuak lampang buana hrang thlen thin ni meningitis kan ti emi thuak hamda vung hriatna pakhat chu hei an ngong hi te na khong tat thin ani trichinosis an ti trichinosis chuan hei parasite kan ti ang rul hut kan ti ang hi ni hei an etiang chu an sabak lowa hei etinan rule te hian in Sazu te an ei thina rule sa te khalo ei taila min bak lovin ka tinga tang te khanin a kai ve theyang ti khol na te chuanin khosik te hei mit vel vung te le pum nuam lo te kha thlen theya tin hei ba ka hianin tunlai lar tak mai ran nung se kan ti shraptai fast hi a thlen boka emi saptai fast hi chu emi an uihli Sazu bom tu uihli tang hian kan kai do bera saptai fast sungchang chu video te po panhi vel chu ka da to adu tan en let thenga Sazu la ka inven hi poimo khop maya eile in tu reng hi Sazu ei theilawa hei bom phui ta ka in chin vek ila tha chuan in te po hei kuatel om thei Sazu lu tur te tiang te khati phui vek tur ani chuanin hei khoilai Sazu tom theina tur mun tiang te po kha bol hlo tiang nom nok te po khati fai vek apoimo boka chuanin Sazu thang te le tiang te po kha tha in thiang hlim na kan in le abul che vel te ti fai kha apoimo hle ti na ni chu chuanin ni kan in pipe te tui lik te tiang te po kha ti fai that tur ani in Sazu thang te po chi hrang e oma tur te hi in ai chon man hi a that lo ra chu Sazu hi an thi mai lowa khalai bang gil kar mo khoi mo te ka an thi chuanin arim chhedu em atin natna khata tang khat nan te po kan kai le the boka tin hei glue te hi hei ban chiang te hi thang ka chuanin an du lo enge anun ron thla ken ti ma se la man theina chuanin mang vek maila thain ka hria tin hei Sazu tur thai Sazu thai run pui te pot nai han nei mek te po hi hei wang te hianin Sazu sa reng hi eilo hima chuan thiang hlim na kha von angai boka chuanin emi Sazu sarep ang chi te engkima film khur angai te na mai ramakan kalte pon Sazu te pon minlo se pal thei kata tang khanin na thang ten ta kan kai thei tuna kan soi de ka chu atlang pui ni maya khang ba ka khanin Sazu hian dat na hi som thum atanga som bi chuang direct le indirect takin an the dar thina chuang chonin kan film khura tin Sazu apuan na muna chuanin mithiam te rona mithiam te na an soi te chu zom thai la te chu kan tan a thaber ome